Elena, bakit? Di ka mas daaw. Mas daaw ite. Doa pa ya kinayat da jay anak ta, ket nagang dudmay. Grabe kamot nga agsao kontra iti anak mo. Anak mo pa'y mangarod, uyawam pa'y. Ay kitag pa'y sumay na saan nagdigdigos jay anak ta, iso anang daw. Di pa'y agtututbras. Agtutbras mo itno at dapapanan na. Man-mano a makitak nga agtutbras. Maminsan lat makabulan. Nagangdod ngagpaiso na yung anak ta. Saan abali at addan nubyan na? Agbain mo't siguro day jayon. Kanayunan nanto siguro tagdigos. Nga ta? Adda nadlaw ko ginubya na bakit? Anya manan. Kaslag padadamat asan ngagdigdigaw. Tila sasawam mo't agtal na ka man. Kati sumay. Kitam jay buok na, nagangarag. Naglanit. Kan idi mabay kanya kidi impasyer jay anak ta diti balay. Adda sa bali ana sayop kaw. Nakasao ka man ako na akon, Milyo. Nagsasao ka, kunamit lang nakabangbanglo ka mo't. Kauray mo sika. Naangdod ka mo't no daduma. Saan mo ta? Jak ipalubos nga umang dudak. Basit laling itkaw agdigo sa kaon. Tadyak kaya tatarak nun tiyangdod kaw. Limot nga minguryo nga anak ta. Tarak nun na tiyangdod na. Iso nagsabang ti payod na. Kaano jay ko na ti anak ta nga idadanon tayo? Into no may alawas ko na naman. Tagsagana ka nga rod taagbiyahe tayo iti adayo. Nagadayumot nga min ti lugar ti nobya na. Agasamot tasyam nga oras ti biyahe nga ay. Di pa lang amin nagsapol iti asawaan na di ti lugar tayo. Katanya nga road, awan mabalin taga-adayo a lugar nga road mo, tinakariknaan na iti ayat. Awan siguro ti makurso na daan na kadagiti kalugaran tayo Kundi pili pa lang amin. Kat saan lang aruda na gwapaw, di pa'y agdigdigaw. Ay agtal na ka man, sang kaulit mumot ngay bagbaga ti kasta, makarengreng ka, Milyo. Kasano? Tumanon kami, Berna? Umay kami ni lugaryo? Ay, masi anak matkada na ang kantatang mong agbiyahe iti adayo. Bakat kan lakay diyan. Handan nga kaya ti agbiyahe iti adayo. Baka maulaw da. Kabaalan da. Piliton da para kanyak nga anak da. Ay na, hang kapiman nga maasyan kanya da nga nakapsot dan. Kaasida piman. Uray da kami langan ati dumanon iji balayo. Anya? Mabalin ayam at tikastaber na. Lalaki ati dumanon saan a babae. Kat mabalin no kayat. Awamat problema ita. Kat di parihas na lang. Mabannog dagiti dadakkel mong agbiyahe. Haan ata jay landlady te kadwak nga dumanon. Hawagak tulangan dagi jay parents ko. Ibagak nga makiasawa ako niti mabiit. Anya? Unuhaan. Uray awang kadwa ko na. Haanan jay landlady ta chismo saan tumatlang day jay nga bakat. Ha? Pagsasaritaan tayo ladtan ije balayo te kasarta. Sige nga ron. Sikat ti makaam mo, Berna. No siya, kayat ko no dituyan balay ti pagsasaritaan tayo. Adayo unay jay lugar ti nobyam. Makatuok ti agbiyahe ti atiddaw. No siya, awan problema iti atidog a biyahe. Kabailak pa'y mo ti agbiyahe iti adayo. Ngam no kasta ti desisyon niyaw, ay kat makaam mo kayo nga road anak ko. Uwan na nang. Dito'y balay latan. Tano maadan kamin to iti oras. Da kamin to ti mapan iti lugar da Berna. Uwan ta ipakaadam mo ti panangasawa mo iti anak da. Uwan na nang. Kahit kaano nga raw ngagsasarita tayo. Tapno may saganaan mi iti inam. Mangted ka iti igatang iti maparte. Kinilulat ta akar ni ti gatangan tayon. Saan tay pa'y lang agparte. May mayat no adda maparte. Di mo nga min ayaban amin at tao Agayab ka man iti kadwam nga aginumon. Aginuma sa asawam saan mat
Nabayagan ngayon sardeng ko na ita inom. Inidya ko na ita mangtid la iti sakit. O kasano? Pagsasaritaan tayo, ti kasarmi ka ni Berna, tatang, nanang? Wanan si kati makaamaw, anak ko. Guryo, into no, agsasango tayo kat damaganda no anya nga bulan ti panagkasarta. Ibagam nga next year niya. Anya? Ni, nagbayagan ngay. Itaatawanan inton umay abulan. Haan tanarigat ti agapapura. Inton umay nga tawan ure kalpasan ti innem uno 7 uno 8 nga bulan. Nagbayagan ngay. Kaanon to pwede tangay? Haan nga bali, tahan ka nga isuksukat. Kanamok nga haanak mat nga isukat. Berna, Mayat no maisaganaan ta nga permit kasarta. Tapno haan tanto nga marigatan. Karkaron no adanton anak ta. kas layusless ti panagsasarita tayo ano kas ti kabayag ti kasarta. Katsi kaano uray haan tayo pa nga agtutungtong. Han tayo pa nga tultulagan. Tulagan tayo to no next yearan. Ala, pagsasaritaan tayo latan tapno maaladan kan. Diyak kayat maagaw da kati sa balikan niyak. Sige nga rod si kati bahala Goryo. Nagbayagan ngay, nunton umay pala atawan, ti panagkasaryaw, guryaw, Berna. Kasta ngamin tinagsaritaan mi ka ni Berna tatang. Masapol ngamin nga isaganaan mi anaymbag ti kasarmay. At damat aramatin yung agkasaran ako. Awan mo't problema iti dayta. Basta kasta ti saritaan mi ka ni Berna, nanang. Uwan na, tata, ta pag-amamuan mi kani Goryo. Tapnohaan kami to nga marigatan nga ag-adjust inton ag-asawa kamin. Sa bagay mo't kit di Ay, kunak lang kasar kayaw ninton umayabulan. San pa'y matgayam. Sa pa'y nagpapartiak iti pagsasangwan tayaw. Ayos lang dahil tatang. Ta selebraran tayo ti panangalad kon ka ni Berna. Tapno awanan ti makaagaw ken kuana. Alang around. Ta mangabang tayo ti video kay tagkakanta tayo man. Ay nasaanan, makarengreng dayta. Apay masapul payla dayta Wala tapno naragragsak. Agsasala tayo paikit di at naragragsak manay. Hello, Guryo. Nangyagak iti tinapa. Ikan kayo iti sidaan nyo kadananang kantatang mo. Homemade daytoy. Ha? Ni, manungay deta. Sa nga gasot ti may sa abalkot. Ngam saan ko apabayadan? Itid ko, libre. Ha? Ni, apay ngay? Basta, kayat kayo mat aparamanan Amumatan, pakaragsakak launay nga minti agparaman kadagiti lutlutwak. Nang runa no napatig kanyak ti paraman Ha? Ay kat, agyaman ak nga rod alolit. Kan ikan ka pa iti turon. Linutok matlaang da ito'y. Ni, di mo kisayan talakom Malugi kan di mo pabayadan. Saan? Danag mon aya. Alakit din, awata mon Guryo. Inton bigat. Suman kan lunggan isa tilutwak. Umay kan tumanen ikan. Allah saanin, nakababain. Bayadak atap no saan ka amalugi. Saanin ko nakmut. Basta ikan kanto. Pakaragsakak timangtid kan ka Guryo. Nay, nakabangbanglo ka manen lulit. Papanam. Kat as usual, inakmanin aglako ananang. Mapankaglakaw ngam nakapigpig sa tabangbanglaw. Kan nakalipistik ka manen. Ay na ni nanang, makita da amin. Pakibiyangan nyo mat amin makita yo. Di dakla baybayan. Balasa nga nga road. Awan mat dakas na nagpapintasa. Ay nalulit, nuniguryaw ti pagpapapintasam, lipatamaon. At dan nobya na. Natulag pa'y ti kasardan. Mabayag pa'y ti kasarda. Inton umay pa'y lakano atawan. Alanganin day dyan, nanang. Anya? Anyat amuyo nga'y. Amangan no agbabawin to ni Guryo.
Di yung maibaga ti mapasamak iti masakbayan, nanang. Ay na, di kalagbay ni ti kasta nga raramidam. Ipadlaw mo launay nga agkursunada ka ken ni Guryaw. Kat di na ka lang arod pampansinan. No, adda pa nagayat na kan ka, idi pala ko mga inaram na ka. Agtal na kayo man. Kontrabida kayo man. Sige, mapanakit din tani. Napudot man Klasin Guryaw, ilaklakom ka rin iti tricycle mo. Punwaya. Uwan maning. Ta gumatangak man iti van ta pagbiyahe may. Sige, ta gatanga ko ninsan. Basta patawaran na ka. Uwan ninsan, sana problema na ita. Anyat serbi na nga kasinsinta ngay no di ka patawaran. Apag isaw kasinsin. Nagsapsapo lagi ti pangibauta iti pirok ko di abroad. Tagpurgura kaun tanay sumalog matipiksahan. Uwan na insan. Kasta talaga. O sige nga rod. Gatangam amin ang dagitay tricycle ka ta sukatak iti van. Nakagatang man gaya man ni Tilogan ni Guryoan niya lulay. Pagbiyahe na kano jay lugan aginatang na. Business-minded nga minday jay aguryo. Agpada kami. Isong agbagay kami. Madayta ka manan. Kahit kasanon nga di naglawa garden na no agbiyahen. Di nan masikasaw. Kutsak to ti mga sikaso ain ton agasawa kamin. Ay agtala ka man. Sana tilay bagbagam. Agararapap ka man ako na kon lulay. Apay, diyo kayat ayan ni Guryo nga agbalin a manugang. Uray saan ama nagdigos ni Guryo ta nagagatmet. Kan adamot itsura na nga uray saan nga agdigdigos. Uray man kayat ko para kan kano di nakamot kayat. Kayat nak, mabain la siguro nga agaram kanyak dayjay. Saan na ka atay? No type na ka, di pay lako mga inaram na ka. Basta, marikrik na. Siyak to ti maasawa ni Guryo nanang. Namin adong aminen ana itagtagainap ko dayta. Anya? Una nang, iso asyak to ti pagtinagan ni Guryo nga uray addan nobya na. Siyak ti talagaan na ikari para ken ko ana. Ramanam to isuman ken putaw ngintad nilulit bakit? Ha? Lukasta, nangidagas manan itila ko na. Naimbag no saan amalugi iti kasjengar aramiden na. Ay ket oray malugi di tana. Basta may padlaw na nga agayat ija anak ta. Tila sasawam mo lakay. Katagpay sumat. Ay na, nakadkadlaw mait nga agkursonada kan ni Guryo na dya alulit. Ngam sa balimot ngamin ti inaram jay anak ta. Nangisit ngamin nilulit. Idinto tanibir nakit na pudaw. Imposible adi na amo anatulagan ti kasarda Guryo kan tinupyan na. Amo na, ngam talaga siguro nga agayat Saan ama pukawan itinamnama, ta saan da paymot ang nagkasar. Ngam malugi no padawat apadawat. Katbay ano kasta ti kayat na nga aramidan. Pakaragsakan na nga raw. Kan mayat kit diya, ta dalibri amerinda bakal. Naiti mo ta babae, text a text. Ni, asino nga data nga babae, Guryo? Di ka ruba may ngagkursonada kanya ka. Tumanex. Ada ka no imbati na asuman kan bananak yaw di balay. Tila may itid na. Ay, no kasta, kras na kada dya nga babae? Unsa. Kasta matag dinamag iti lugar may. Ang pagan anok mat nga da dyan. Si kalang ti kayat ko berna. Kating kayo ano siya lang tilab mo, Guryo. Ay, uwan, manungay mati kita Jevan mo. Siguro dakal. Medyo. Naibagla pangalantan to iti pagbiag ta. Ay, uwan Ay, uwan gayam. Mayat samat no, agtarakan ta iti babuyakan baka nga mapartiin ton kasarta. Menos gasto samat. Ha? No gamin gumatang tantukat ng ina. Mayat no dyan mismo nga tarakan ta ti maparte. Mapalilat tamat Hanggang jakmat masangot agtarakan. Nitatangkot agtarakan.
Nalawa ija ayan mi nga pagpasturan kan pagtarakanan na iti baboy. Kat mabalilata ahani. Anya nga rod ti unaan tangatangan ngay, baboy uno baka. Uray baboyin Sumaruno ti baka. Ay sige nga rod. Agpabiro ka kinitatang ko iti gatangan na nga buryas niya. Sige, Berna. Hello, Berna. Hello, Goryo. Imawag ni tatang ko. Nakagatang ka nun iti buryas. Sa nga pulo jay ginatang na. Nasayaat nga rod ano kasta? Imanay, di kwartang inted ka. Imanay nga mawan ka numat igatang na iti kananda. Sige, tamang tedak. Umayak di tadagos mo inton bigat. O sige nga rod. Urayan ka niya. Kan isa ganang pa adya ko na mga paggatang iti baka. Ada ka nun nakita ni tatang ko nga magatang nga baka. Sige, mang tedak to, Berna. O sige nga rod. Urayan ka niya. Bye! Bye, honey. Apay, agtarakan kayo iti baka, anak ko. Wala lang. Baboy kan baka ti mapartin to inton kasarmi kan Berna. Kat asino nga iti mang tarakan. Jay ama ni Berna, nanang. Di payla ni tatang mo ti pagtaraknem. Adayo ama ibiyahe no agapo pala dito iti maparti. Ay hunan niya. Mawan mo't kit di Apay, mano ababoy ti mapartin to aya. Ores sa nga polo siguro, nanang. Ne, nagadon. May mayat ti ado, wano subsobra ngam ti agkurang. Kan may sa abaka, mabalinan. Ne, at dapay baka. Uwan nanang. Naku na ngamin ni Berna nga aduda ng agkakabagyan. Kababay no mabitin ti sagana inton kasarmi, nanang. Goryaw, agkasarmo gaya mon iti mabiit ni insan mo aman anak ko. Uwan ka no nga ron. Nasabat ko ida itay lang. Naggapuda ka no diti balay. Wen, umay dayaw awis ti kasarda. At damo gayam nubya na. Anyamat ginobya na nga no, ikumparay tinobyak. Adayo angay tarayan ni Berna dayjay. Ha? Napimpintas mo't nga adayo ni Berna ngam ginobya ni insan ka. Kat di namot ikumkumpara jay nubya na iti nubya manak ko. Kasla paglastog na ngamin ginobya na. Agkibkibin da magmag na iti kalsada. Kunamulan na pintas mo, di kibkibinan na nobya na. Ay na, una yun ti kasta pa nagsasaom. Madi ti kasta nga ibagbagam. Aguyaw kamot anak ko. Katagpay sumag. Napimpintas mo lang adayo ni Berna, ngam ginobya na. Napudpudaw pa ginobya. Unaan na kanjay kasinsin mo nga agkasar. Imun unaan na tulag ti kasaryo. Ngam lumbaan na kamot jay kasinsin mo nga agkasar. Alright, presentable di asawa aktaw. No nang pidpidutan na nga tamot iti da dyan, nobya na. Kaslamat maawa-awananan iti babae di kasinsin ka hunanang. Saan nga amin alalaki kat ti kinapintas tikit kitaan da iti may sa babae. At dadagitay ugali tikit kitaan da. Ay kat naswerte ak nga rod Tanapintas lang nga rodon tinobyak, nasingpot pa'y. Ay kat mayat ano kasta. Sapay ko mga road ta saan to nga agbaliw ti kinasingpot na. Dua bulan langan ti orayon, agkasartan Berna. Wen nga rod, Goryo. Rugyan tanton ti mangipag na iti papelista para iti kasarta niya. Wen ay wen amom nga ihani. At dakit dagtitiks kanyak. Pangpangtaan nakmat. Ha? Tapay ka no? Indilit ko nga minandadya nga number. Ibagbaga na nga iwasan ka kano. Nga sinaan ka. Nuhang ko kano kayat nga dadakas nga mapasama kanyak. Anya? Nay, sino nga tangay nita? Ang kungarod nga ammo. Baka amom dayjay. Mamadlaw mat nga agkras unay kanyam. Uno, baka damat sa bali nga nubiyam. Awan si kalang tinobyak Berna. Ay madandanagan akon. Kuna na nga sinaan ka kano. Baybayam na ita. Luklukon na kala siguro. Ay uwan, ayan siya ko na nga igatang ta iti tricycle nga ipasada ni tatang ko. Mabit lang. Ato yan eh. Ay, thank you, honey. Nagsingpat ka nga tal talaga.
Day tati kinayat ko unay kanyam kat hangka nga naimot. Masyanak mat ngamin iti amam. Tako nampay nga agag-agas. Hawan nga rod, ado ti sakit na nga agagasan na. Imbakid di ata adda ka nga mang tultulong kanyam eh. Day, apay akas la aburido ka. Pumanagna ka amanggit kita dita cellphone mauguryaw. Madanagan ak tatang. Naggapuak ngamin iji dagos ni Berna. Kat naku na ti landlady api manawan ni Jay. Kat jak makontak ti cellphone na. Anya? Lay, napadanan ngay. Ang mga no nagawid iji lugar da. Jak ngarod ammo tatang. Surota mo iji lugar da ah. Ang mga no nagawid danakaw. Hello, Guryaw. Kasanungay. Kumusta? Nasara ka mo ni Berna. Jak mabirukan ti address ng imbagana nanang. Madanagan ak. Kinidnap dan samot ng Genobiak. Kat pinagaramidan dan iti dakas. Ay, nasaan kumamot ah? Anda ngamin na sa una kanyak ide. Ngagtetix ken kuha na amang pangpangtay ti biyag na. Madlaw ngagkursonada unay kanyak da di at texter na. Nay, asino nga'y kuma? Kat ninsamo lalulit ti amok nga agkursunada kan ka. Imposible nga iso. Agsagana kanyak da di alulit no mapanagnagak nga iso tigapuanan na ito. Ay na, di ka agpabasol adagos. Tawan pamanagnak mo. Kanyak pa tiyan ang maaramid ni lulit dayta. Awanan. Ita ko man nabulan ti kasardaguryo kan ti nobya na. Ngam nagpukaw mo't tayo. Wad nga rod ah. Di mo't nagparparik na apulusan. Madanagan di anak ta. Saan ang makaturturaw? Paingat ah. Napanan na. Ay, jak amu alakay. Rumarak man na nanang. Tatang. Inak sa pulan ti nobyak. Umadanin ti kasarmi. Iso amasapol ang masarakak ni Berna. Pangsapulang manen ngayon ako. Adda na kaibagay ti lugar apagaw awidan na iti. Barang makita ko ni Jay. Sino ka? Naimbag nga orasyo, Lola. Mabalin ti agdamag. Adda nga min nakaibaga at taga dito'y alugar ni Berna. Berna Anreb tinagan na. Ay, jay apo ko ti karo ba may? Ay, apay ayan ni Berna na. Umadani nga minon ti kasarmi. Kat kalaat mo't na nagpukaw. Ay, siya kayam kinobyo na, Lola. Nobyo. Kat no foreigner mat jay niyam amu na nobyo na dito'y iday. Ha? Napanda ni jay syudad. Taada ka no balay tinobyo na ijay. Anya? Apay, ex na kawan no. Siyak tiyag damaan nobya na, Lola. Nukasta, linukunak ni Berna. Ay, jak ka mo ah. Awan amok dita, baro. Awanan ba inda dya, papay? Pinamati na kiti husto. Pinangnamnaman naklagayam iti awan. Ala, husto na nakko. Aklo namun tigasat mo. Saan siguro ani Berna ti parakan ka? Wala nga miso amin tinapnapan ng tibirok ko nanang. Tiyorno ko. Dagiti kwarta. Nagtalag ka nga min adagos kan kwa na. Kat saan mo paimot nga asawa? Anang, Pag nakmamday tanak ko. Ammom ton ti aramidem no sumaruno. Di ka nagladingay. Taglabas tumulaang dayta. Makailiw-liwag kan tumulaang anak ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. ay, umandan ni man ang tipista. Insa ba kayo? Kay, apay ko mano madalay. Tapno adaman pagbulak-bula maun, kasta. Isan mo ta. Nabayag tupay na jak nagbulakbol. Napayag nga. Kano edi na panlalawas day na uday, apa nagbulak-bul mau. Kati subat, nabayagan.
Hindi pala napanalawas na jay. Ayan ti sweldo man nagkarpintiraw. Ta siya ti mangidulain. Nakaduli na yun. Sana man ano na jay. Ay na, sito. No adda pistaan, maibaws ti kwartam. Napanan ni tatang nanang, Ay na, piyesta man rin ti barangay tayaw. Iswa sigurado, adda man iti piyestaan rin. Ay, nakamarangmang man ni Jayan. anya, ay una yun. Katay sweldo na kanina na karidad ngay. Intad na kada kayo? Saan? Una na, nakadulay. Agam japachay. Intugo na laki di sweldo na. Baka pasuron jaya amayaw. Ay, sige, tabaunak man po ko yo. Sukunan na ni tatang. Tapno saan man na may pasubo di sweldo na. Adeng, arak man. May sa akis. Ta para manak man na ito'y kakadwak. Ala, Lolosito! Lolo! Priya, apa nga lakad ito? Binaunak ni Nanang! May kayo kan nuyawid. Tama nga, no, agbartek kayo manun. Ay, agawid kan. Agawid naktaon o madamdama. Agawid tayo na, ha? Doa tayo nga agawid, Lolo. Maudi ak, umunakan. Sumaruno ak metla adagos kan kaapok. Wala, mapan kan. Adto, ti igatang mo iti kanam. Basta agawid kan. Rabi ay, gumawan pa ila jaya mamanakaw. Ay na, di yun namaan ti panagawid na. Aginggat saan amalpas ti piyesta nanang. Ay, una yun tikas jay nga ramid ti amayaw. Inlaklakay dan tikas jay nga ugali na. Ti kinawulwul na. Imbakbakit kumay ti agkon-kon si misyon. Kado nga tayo nga gibus tikas tao ya kalbaryaw kanakaw. Ay, mawatak tirik na yun nanang ngam-anyangay. Numutungtan tayo ni tatang kaslayad adda na mo agpapaanawa. Muun nga ruda, di lagbay na dyan nga mayaw. Isunsamot ti kalakayan da nga artak dito'y lugar tayo. Nagre-retire nagiti artak kan sugador. Dagiti kataob na. Agam, isaw, di pala ag-retirement. Iso nga, isaw, ti kalakayan da amin nga dito'y lugar tayo. Naku na yun nanang. Nagiinom da ni tatang tikas labos da ata iso mga rod ti kalakayan. Di agbain na. Imbis nga isuro na dagiti babaraw si tinasayaan. Saan? Sa makikadwa nga ginaw. Sa tidyak kayat. No ada pa dagiti ay na makisursurot Ngala, agnakam tulatan ni tatang. Mauman tumot lang itikas di nga aramidan na. Ramanam ka di da ito tapay nga inaramid di manugang kaw, marensa. Ay, amo na gayam ti agaramid iti kasta. Kawan, Ay, kasta tararamidan da di lugar da. Nagimasika, ramanam sana yan na pa iti kasta maray. Saan? Depende iti agaramid da ita. Nasamit da ita, uy. Mabitla nga. Ramanam nga mentap no amaw. Alaman langan. Pagbigyan ka, mariminggay. Ay, natama anak sa mo dyan, mare. Agrigos mo dun, diba nagkita? Ibusan takit ni da ito, ta. Saan matla kaya't nagite kabalay ko na ito? Makabarte mo gayam na ito, mare. Sana balay ta italaang mare. Di oray tulod ka nga agawid. Wano saan ka maturog kan dito'y balay. Ay, sana, mare. Sa pulon na kaya maray, bay. Agawin na mo lang, mare. Nalang araw, ibusan tanda ito. Sa tanto agwashing iti ara kay Jay Store. Ay, napanan di kumari kun ngay.
Apay, di mo pinastrag dito'y balay, anak ko. Nagawidan nanang. Paspas tragak ngam din namat kayat. Apay nagbartag kayo. Ay, diyak mo amawa makabartag gayam na yung painom ni ninang mo kanyak. Anya? Maya mo gayam tirik na din mabartagan ako. Mabukaw gayam ti problema, dupa. Ngala, mabait lang talabaran kayo. Agsukat kayo, nanang. Ay nasakit ti ulo. Ay, ang overday tananang. Nabartag kayo, idi kalma na si Mangpet. Awampay, jaya ma'am. Awam mo. Inton bigat pa'y lamal pasti pista. Di pa agawid day jay Madadangag sakit ti ulo. No malagip ko ti arami, jaya ma'am. Ay, awanan. Naibusan, jay purdiya na nagkarpintiro. Kanya nga ron ngay, awan mabalin tayo Bagbagaan yun tumanan sumangpet. Hello, Insa. Ay, anya ngay tikas tangay tsuram sitaw. Ita ka lang agawin. Sapay disura sa tirabi ay. Nagmurseng ka. Ay, nagagdud ka. Ay, na ikato'y bakit ko na yata agungat man ay. Sa anak ba't nga babae? Dala, subrikan. Tayong kagdigaws. Malamilak. Pagdigusan na, katrabrabi ay. Si kakit di tagligos sa bakat. Tapno na bang loka akaabay ka? Apay nagkatusang ay bakit? Nagsukatan. Nagtungrit ka. Aldawasan ka, nagsuksuka. Nagangdud ka, laklakayan. Tang, ayan ti sweldo yun ang nagkarpintero. Awan, napukaw. Narigrag ko di piyestaan. Wana, rinagragyo di sugalan, tanaabak kayo manen. Liber Jim, saan ba ta? Narigrag ka o agpaisaw. Anya matikas tang aramid yun. Awan pa'y makukwartayo mat. Awan maururnong yo asweldo yo. Ure-urnungan nyo lakuma. Tapno danto kautan nyo nagkasapulan kayo. Ibisyo yung amin ang kwartayo. Nga ruda, sa intunawan kwartana, kasla kakasay. Kasla nakuturan na manok. Agtala ka man maditain sa. Kasanon nagsakit kayo. No ma-hospital kayo, kapoy ti kabibisyo yo. Adda nga rod kautan nyo a kwarta. Ay na, di yo ipanamnama amin kada kami, tandamot anak me pampanunutan mi, tatang. Nga ruda, feeling baron tumo nga mineta nga ma'am. Lakayano na diyang pampanunaw. Nagsweldo kayon tumanan, itid yung adagos kanyak ti sweldo yo, tasyak ti mangidulin. Why? Itid montaw ka ni Berjay. Taisaw ti mangidulain. Kanliklikan yung taginom, tamadadaal ti salon at yo. Madadal, tabaram. Ay, Nagsakit kayo, makamu kayo na awan pagpadoktoryo. No di ka agidulin ni ti kwartayo. Why? Ha! Makaamu kay ti bagay, sitaw. napananmanan ni tatang bakit? Napanmanan nagkarpintero Sayang ti matmatgadan na, tadimat agiduli ni ti kwartana. Makamuda di dagnakam. Awan lang rudan ti paggastusan da dito balay. Tay provide ta amin na kasapulan da. Wan nga rod Nasingpetan sa ngamin unay bakit? Iso nga agabuso ni tatang. Ay, barang agbalbaliwan alakay. Ta sinermonak man itayan, sakbean na pa nagtrabaho. Umay kay jay balay tadaman na ni naramid jay manugang kwa tapay. Ay na, makabarte umay. Mabarte kak tumanain maray. Iti damo laday jay. Ngamno iti sumaron o mayat taon. Kasla danum laangan. Ay apay,
Anyat okasyon, Maray. Awan! Umay ka lang at nagsasango tayo ng agkukumaray. Aywan, nakita mo nila kay mo gestor. Maya man titunggada iti arakan. Ay na, rugyan naman rin ako nak. Ay, magsasarngunan tuman ti aginumain. Isu nga umay kamutin, maray, tapno quits. Ah. Tapno saan ka nga konsumisyon ka nila kay mo. Yaw, awan mo, tidudukot mo. Ay, unan niya. Malamang nga ron, Maray. Sige, umayak. Urayan nakbait, Maray. Berje! Berje anak ko! Tulungan na! Berje, bakit? Agring ka. Adan ni tatang. Berje. Diyak makaangas! Anyat mapaspasamak ka ni tatang. Inta kitain, bakit? Diyak makaangas! Maulawang! Agpatanggan na ka na matayak sana! Ay na, apay aya. Anyat napasamak ka da kayo. Nadisgrasya. Itaray na kayo ospital. Nakadisgrasyaan nyo. Tricycle? Motor wano niya. Natinagak, lay tugtugak. Ayawanay, naburak santi balay ti utek kao. Ay na! Apay nga nga grabrabi kayo, aya? Alas 12 iti parbangon. Yala, isirektan ni tatang. Ang lisi ka tabagkate kaon. Ay namatay ang sana. Greg, di mo baybayan ti anak ko Di mo uyuyungan. Linanang yung ayan na. Awampay. Napanitayan ti kumari na nga maging kay tawampay mo laang. Apay jak pala natay. Maglalalakin sa matan. Tilay bagbagayo mo't. Kat kasano, anyat na sakit. Intun bigatan ang agpaduktor tayo tanirabi ipay laang. Ano sakit na. Kabalak pa'y matkiti Pilitak ti maturog. Kumusta ka, King? Ay na, Ma. apay nagbartag kayo nanang. Second time ko lang na ito yan nagawa. Sana'y nasa Anya, matikas to nga ramid yun. Nabartag ni tatang asimang pati dirabi Sa ita, nabartag kayo mat. Unay matan, tultuladan yung matan ni tatang. Pangyawawan ni ti dudukot. Pangyawawan ni ti konsumisyon ko ti amam. Mayatikas daw. Tapno quits kamay. Tsak, ammo kada kayo. Lukas ta. Agin inom ka mutan bakit? Una, tapno patas talang. Ay, agsangot taman nga rod nga agsyat. Bakit? Hay, kauna, ada kwarta maya. Nagsweldo akaw ni di kalman. Isaw ti paggatang ta iti arak. Ay, kauna. Pagsyatan tangay. Agung ti anak ta, no makita na tangag syat. Mapantay jay ili Inta agbir house. Napanandanan ng kantatang, bakit? Diyak nga rod ammo, Greg. Di da mo nagpakada arimwar. Nagguyog na nga ta? Wan siguro Ito'y kinalan din siya. Kapanamdit angay. Ay, umaya ba niya? Ay, sus. Bakit? Batak mo chay. Dananang kantatang di agkibkibi na magmag na. Nabartag dan samag. Ay na. Apay ngay. Anyat mapaspasamak ka dagiti dadakkel kon ngay, Greg. Apay Awanan. akastada matan. Nakasursuron nga aginom ni nanang bakit? Anya, matan ti kasta ngay't suranda. Nanang! Tatang! Umay kayo dito'y balayan! Di kayo agit na dito kalsada!
Anay ka ay nagsakit ni sakak. Limtag matain. Kaaarak yu day tantatang. Adaagas mo dito anak ka. Awan, ninanang ano day duldulin na nga agas. Awan anak ka. Uray siya nga raw. Nasakit mo't ti ulo. Anay ka. Ay, tanggadan nyo day ta. Agtalinaad kayo dito'y balay. Dak pala makatrabaho Limtag mati sakak kaon. Apayon ngay. Gapo nga rod iti arak day ta. Isardan yung amin ng tibisyo yo. May sa kayo mo't nanang. Nakasursuro kayo nga ginom. Malugyak mo nga minan no dya ka ginuman akaw. Diya mo kayat nga bakit ka tiyag konsumisyon na. Naumakaw nga problema. Anya mata klase ti panagpampanunot ti kastan nanang. Imbes sa tulungan da kamang bagbagakin ni tatang. Ay na, manunatawan na pamagbaga. Ti maibagbagakin ko na. Ang gamawang mo din ka na. Isuasabay ako na. Ay, una yan aya. Kat, ayan ti sweldo yung hindi na panalawas tatang. Awanan. Naringreg ko manay. Yak makapag natalimtag ti sakak insa. Sa pay piyeste, di ka bangibang abarangay. Ay ka, anyay ta. Tanggadam pa'y ta sa kama. Tasyak mo't napigsaak. Isu ama pa anak man ni Jay. Anya, mapan ka nga oras anak akadwa. Kauna! Ay, orayan ka kiday naging nga umimbag ka. Nalpastong di pista. Ay ba man ni Priya nga apo ko ta. Aday bagak kinkwana. Ni, apay nakasukat kayo, lulaw, papananyaw. Sana na yan, nasakit ti sa kayo? Nasakit. Ngam anusak. Ala, umay kaapok ta kuyo kenak. Sa dino, lulaw? Ijay pistaan. Kibinan nak. Sana balay, tadamat sarukod ka. Alalayan naklaang. Pasalog mo't nga minti balay tayo. Narigat ni Magna. Ala, anyat ko anyo di piyestaan na yan, lulaw? Inaklaag buya. Alan, kadawaan nakwain. Kwa, agpakada kayo pa'y akadananang kantata? Ay sanan. Tadidak mo't la palubusan lagi jay. Intakit din. Kibirin nakwain. Mala! Duwata namang kibin ka ni Lulong Priya. Daw mayak may. Di ka pa inapan. Wan, nagdigusak pa'y ngamin. Mala, intayaw. At dan nagijay trupak kijay. Sa latawanan, jak kayat tiyag absent. Malalala, intayaw. Apay nga agim impake ka, bakit? Papanam. Papanan tayo ko nam, tapumanaw tayon kadagiti anak ta diti balay dananang kantatang. Ha? Papanan tayo? Adan na sa pula kapagabangan tayo. Agabang tayo pa ila iti pagnaadan lakay. Panawan tayon dananang kantatang, bareng agnakamdan. Anya? Ay, nauma ako ni tiraramiden da. Sakit ti ulo ti ipapaida. Kasi ta, saan daman na nanagawid? Naturog dan iji piyestaan gapo iti nakaro abartak da. Kas di lang arudan ti kasasaad ni tatang nga maginumpay laang. Kasanong aging bagngay? Ay, natangken mo't nga minti ulo da. Ay, iso apanawan tay idan, tapnagnakam dan lakay. Ay, lakay. Umugay ang bagastan. Pati mantika, asay, nasukar, kape, kanda dumapay. Anya, sapay jak pa'y makatrabaho. Kakimaro mo ti sa akak. Ay, pangalaan tangay iti kanun talakay. Inka pa'y umutang iti karuba. Pinanawan na tamot nga minan na berjay. Awanan, ti libre akanenta. Uwang nga raw, naumakanaw iti araramidun ta.
Pinaybayan datamo tan lakay. Kasanutan ngay. Inak ang trabahon ba kahit naimbaga kaon? Mala, agananad kawain. Kanliklik ang payla ti aginom lakay. Tapno saan man ninalumtag ta sa kamwain. Wen ba kahit tanay, pampanunutak dagiti utang ta. Masapol ang mabayadan ta dagijay. Tajak kayat ya da utang na. Wan, nakasarita kon ti busmaw. Imbaga kasyak ti pangtidan na iti swildom. Tapno saan maw ang maibisyaw. Yala, sikar ti makaammo ba kahit? Basta idyamutan ti panagbarbartag mo, ha? Amangan mo't no ibisyom ti sweldaw. Saan? Bakit kinlakaytan? Isungag sing-sing putan, lakay. Nay, siga mo gayang berjay anak ko ay na naimbagman tapi masyar ka. Malalala, sumra ka anak ko. Ay, agyaman nak nanang. Ang kahit, kumusta kayo ngay? Da kayo tirumbang nga kumusta ek. Kumusta kayon kini tatang? Ay, kakastoy Nasaya mo lang nga uray kaskasanaw. Ni, nagadumot ti suman di talamisaan nyo. Linuto yun dagita? Apay anyat okasyon? Awan, lakok dagita anak ko. Ah, Tultulungak ni tatang mau ngagbirok iti kwarta. Tama siya na muking kuana. mayat Ang amangan no pagbisyo yung mula ang timatmatgadan nyo. Saan? Nagbalbaliw kami. Kano, mangrugrugi kami nga gurnong iti kwarta. Ay mayat nga rod ano kasta. Anyangay, amo yon no kasano tirigat ti panagbiag ita, tawan kami na pagsangsanggiran nyo. Ay, huwag nga rod. Pinanawan da kami mo tinanak ko. Kagura da kami kaday nga aging gaitan akaw. Saan? Saan nakagimura kada kayo? Inikan kayla iti pagnakman nyo, nanang. Ha? Saan kami ngagsubli diti balay yo? Andan pinatakder mi abalay mi jesular da Greg. Basit la abalay ngam tinapatag, andan makuna abalay mi, nanang. May nasaya at nga rudano kasta, anak ko. Sana bale, taumay da kayo latasar sarungkaran. Basta mawayaan kami, nanang. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax.